Nananyela ngumbitela ukuthi ngibitela idate ngifuna ukudate mntwana kethu. Ngifake la khathi emotweni yakho. Uhambe nawe kunabala bathengisa umbhila lapha ecengo komgaqo uthenga umbhila. Kube munye na umhlome. Ngivakalo kuhamba opaka lapha esigangeni sina idate yakho mntwana kethu. Umbone usaqhansuka kanganani. Lo mnyasa senombhila ujike lapha ngelifasteni. Jikisa imbude emva. Jikisa esikhani nelibovu. Batshele sichithani lamanti ayikho lenguko. Lo mnyama uthathe nombhila uguqule wonke yedwana uguqula khiphe esinyana sijike ngephandle kwelifasteni. Umyisa lapho ekhaya lo muntu. Zizaqhubeka kona umteki. Ubusuka lapho hambe naye nithenga iKFC. 3 tries 2 piece. Umhlome. 2 piece nibabili lamotweni. Lo mnyathathe lo mlendi akunikele ligwapha. Bona lapho uthi usigaba sama ngatiwe. Angatiwa nje ngibonakala vele singifanele ligwapha. Umlendi udliwa nguye. Lo mnye umbona sina ngavula vele athathe lo mlendi anike wena. Lo mnyaza akugamlele kona ligwapha lakho ubone uthi uyambuta athi mne ekhaya kithi bangifundisa ukuthi indvodza ayiphakeli inyama ibe yini. Phuthuma. Phuthuma. Nangabe imbuda ayikho iboleke kamakhelwane. Naka umnake lo muntu wakho unake tindwo tsite lo tatibona leti tinkomba ukuthi hayi man ngeke umuntu atsafika nje namhla ute tong vakashela so ufikile yena so buthe tingubo lendlini wathatha tonke wafaka ebhavini ngani labanye bebangakwendi lo uhluke ngani lo mteka ngidole ngibuda wona lo mteka nyalo nje ngaDisemba lebo 20 bani uhluke ngani nalabalabanye wena sisilela bathi bawukutika khona umanyalo sekuyakhulunywa phela kuyavunyelwana lela bathi bawukutika khona buhluke ngani lo bhuti lo yokuteka kunanabalabanye umhlaba solo sengosini sibone mehlolo kulodalangwane khaleli ngcenza bafani sibone mehlolo kulodalangwane khaleli ngcenza bafani